गोंयांत दिसान दीस बेरोजगारी वाडत आसा। मायनिंग कंपनी कामगारांक काडपाक लागल्यात। सरकारान 15 दिसां भितर बेरोजगारीचेर उपाय काडचो नाजाल्यार बेमुजत उपास आंदोलनाक बसतले म्हूण शिटकावणी युनायटेड फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ संघटनेन दिल्या। सोमारा संघटना एका दिसाच्या उपास आंदोलनाक बसले। अखिल गोंय ट्रक मालक संघटनेन ह्या आंदोलनाक आपलो तेंको दिला। We have started this movement known as the United for Unemployed Youth. Everyone has come under this banner because the unemployment in the state is increasing day by day. If you go to see the employment asa hardly the students जे pass out jata, hardly anyone is employed today. Only 10%, less than even 10% of the students that pass out today have got jobs. जे campus placement जाता तिथून कोणाकूच jobs मिळना. So the jobless people increase jata, there has to be a solution to this. The government is not coming with a single solution to all these problems that are being faced by the unemployed youth. Tumhi popa gelar many companies like Cipla or other companies which are there, they have started employing people from outside. That is why locals je asa goyan je locals asa amka jobs milna. So the government should come with a solution, especially the employment minister, Mr. Rohan Conte, has to come out with a solution to this problem. He is talking about startup policy, which has been a farce already. We've asked him for a solution. He has not come up with anything. Today we have to sit down for this hunger protest. And if you go to see the mining, after the mining ban which has happened, itle wadla unemployment ki in companies people are thrown out from their jobs. Where do they go? Who will give them a solution? They tell us about agriculture, come out with an agriculture, but who will come out with a solution to these problems? The government, the CAC and the employment minister, we demand them that within these 12 to 15 days they have to come up with a solution, and if they don't come up with a solution and they don't give a reply to our fight for unemployment, then we will go for an indefinite hunger strike. त्यांनी 15 दिवसाचा अल्टिमेटम दिला. सो तुम्ही त्यांना सपोर्ट करता? माझो फुल सपोर्ट हा त्यांना ताका लागून हांव येयल्लो आसा. सगळे फुल सपोर्ट त्यांच्याकडे आसा हांव. सो जर तर त्यांचे जर हे डिमांड झालं ना जाल्यार तुम्ही सगळेजण त्यांच्या बरोबर हो फक्त त्यांचो डिमांड न्हू, हो जितले मायनिंगेचेर डिपेंड आसा त्या लोकांचो डिमांड आसा. फक्त त्यांच्यानी एक सुरवात केल्ली आसा, एक मार्ग दाखयल्लो आसा भुरग्यांनी. त्याच्या फाटल्यान सबंद गोंयची जनता रावंक जायी अशें हांव कंप्लीट गोंयचे जनतेक आव्हान करता. आमी केन्ना कितें करतले हे पॉलिटिशियनांकूय कळचें ना आनी एडमिनिस्ट्रेशनाकूय कळचें ना, पूण धडो हो शिकयतले. जशें जशें आमची भूक वाडटा तशें तशें आमी धडो शिकयल्या शिवाय रावचे ना ह्या गव्हर्नमेंटाक आणि या सरकाराकूय. 10 तारखेक एक मोर्चा कॉल केला परत की आम्ही पणजेन परत येतले म्हणून मायनवाल्यांनी. असे धारबांदोडा असोसिएशन आसा पळय तेंच्यांनी पेपराचेर डिक्लेअर केला, पूण अजून पर्यंत तो फायनल जाल्लो ना आणि अजून पर्यंत आमकां सगळ्यांक कळोवंक ना. तेंच्यांनी केला म्हणजे सगळेजण मिळून परत येतले. परत आमी आतां पळय आज आमकां हे मेळ्ळे. पयलीं फक्त कितें आसलें, फक्त ट्रक ओनर असले, मागीर वर्कर सगळे एक जाले आमी. आता नवे भुरगे शिकता ते आमचे पुढे भवितव्य कितें म्हणून ते पुढे सरता. असे सगळे पुढे सरून सगळ्याचे विचार घेऊन आम्ही कितें ते करतले.